sitongan na ia jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapa mapamulay sa pari jok kana tuliang kami mo sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga pangurusok na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko puraki masampajang isa atau ukoy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini akan meman ni melolo masapari supaya iya ro saparita de napat tu oko ilalan na atau tungal linota iya naro yasang saparita mapat tu iya kotak kok mate ki na de panadapi watun na loki masapari na sabak de panadapi aso sapariro namate ki angujuat deceng iya matutu na pake tau pandrita nang kanasam maka da sampajat tapat tu ia ko suju pacapurangi matu sampajang isa tania kameman ni untuk masampaja subuh jadi namo siaga etana jok kaki namokin roki loh tata toki manuju loko sampajangi ia kotak kok mati ki ripal lawangan na ia isawe si bawa matu subuh namate ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk mas sampajang ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada taruh patau beresal langi iya ko to masarat to mak beresal lato jadi ia tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman nia ro sampajang ujuye iya ro beresal lalau abiwe iberesal langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolong jadi makomana tuh jadi ya ini pas sapari ini tahu mau pak yang pantitan ya kamu nama komana mau tuh dicenge pak sujuk pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau pema ipasi sumpu memen ini mapasusak ka ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni tay sa pingetat to kami man niati tapalampiri sunga kupot sempo yang adale kuna waddi nga makaroba to pemang iya ko takko mate ki na de nadapi wattu karoba pura itarima ni pahalana na sabab pura ini kan iya na mega taw mau apa iya tapapat to idi na taw rogi hindi taw rogi iya na sampaja tapapat to makada ko pisay na pay sambung itutu si kopura isa subo pa sinisambong ina idi na taw macilaka magay na 5 mi hatuman ne masampajang niya kumagosip kisi tangajang dabang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan naway gare iya na ronasang hadesa na nabita ang kanarampe ali na panguluta Imamul Ghazali kilala na kita na hiya ilimiddin aganasang makada iya ro nabita makada umma ko adalah umat yang terbaik iya ro umma kami na makasing mau pa nasabak magi nasalaiwi si dedeceng manuju loko si dedeceng iya na ro yasang matajawat tu sampajam iya kotak kok mate ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi po nga Allah Ta'ala mate nekia pura ini akan ni untuk maki buat deceng iya na ro pas sabarang na idi salange kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungang magi na to mananungang kilala na suruga padahal amala terbatas nasaba usumuro din na siyaga nasaba pura ini kang ni untuk pigaw deceng iya ko tomate jalang ni materu pahalay ina to ampay para lula da iya sange niya ini yang penting papahangi ki jolo nasaba di na yamanan na tahu itu yeling aringang ngangati untuk mapananungan deceng iya termasuk di pasapari namo manihang ka kekurangan to sukuro na to narekuyule ni hadere pada miyo to masampajang makaliya je ustaz ko masampajang ato lilepa-lepa iya mo suju na to sukuro na maga pa yaro di nang kana kalitsuaro
Cuma perlu memang maka dari pakanjakin ka apa angkat watunan na makanya sa disampajan ka to watunan tulis garu-garu sa di papinat dingi mako manibate melo patuji na de no mo na me makanja yang katutunan kana makanja sa di bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri ang katunan katu ya kan kuliagan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah taala. Cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana denu le husu ko sampaja. Iya na de na makanja paringaran ako mak jenne de to nule matuju paringaran ako masampajan. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca ko sampajang. Kang angka dua baca la yulat to. Iya ko toroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Siya baca. Ang katalo to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalo to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka katalo. Iya ko ulama patareka perlu ko papahang ya supaya tesangi makada aga bedane ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki. Ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasawpu maka day tak bagi telu si salah nito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi akatelu si bawi bagi telu de kaya sa yulang akatelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori olona po Allah taala pasuju manang ilanro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju manang isinin na napasummu pakitamu parengkalingamu pikiranmu nawanawamu pasuju manang olona po Allah taala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok ilalan na watakalimu sel-sel wat di makada utumutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orewe ga siapa aja to suju no kilo na pangala taala ni pasuju sinin nalasay napayilaw makada epong talaggar nga iya yan na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang yak katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang watakalewe lan ro alewe ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai rilalan na watak kalewe kikayasan pakita na paswe akalang ipasujuk manang yan na ro ipasong payolo na po ng Allah Ta'ala kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalan na watak kalewe lasay garo masala taga ipasuju iyo pangulo na saba atamanamoy to makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagay apa diga tahu diga masalah napa padaliam ni masalah ang kataw diga gain ran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw taw diga gain ran na ang kain ran na makay ka tapi ako rumah tangga na ang kataw ana na to lima pakiri-kiri siya man kalinga baca tapi maka kanja matun na si bawa bayne ang katotaw maka kanja anak na tapi matun na to lima pangire-kire iya kataw makanja matun na makanja anak na makanja bayne na bali bola na siya tuline basi salah iya jadi ang kamana to masalah na taw engka nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe pole ri po ng Allah Taala apa iya na diga ka masalah na tay pa ay maka dito pandite nang kataw diga ka masalah na to taw makurap pangulo lori po ng Allah Taala to nasabak pangu binan itu po ang Allah Ta'ala ito yan ito ampay kong kana tabatta pa iya ko makanja manang yan na madari ito borro kada kita di jatta dia itu galau salah borro ni bro iya taka borro iyo po kong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui manang kana anak mako mapakire-kire iya na to tulilaw na madari ito iya to nanak betta itu iya to madecin matu kumaraja metetay magin tulilaw doang yan na tunah kada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iyan ang kana guru na bata nilaw doang yan na masampaja kiyay nilaw doang ayo po ko matche de nilaw doang may nasa matcha mo yaro iyaro bata itu lilaw doang de itu jadi makito
Jadi kadang-kala tuh tapi aja mau kada ternyala langir istilahnya cara atau pandrita supaya ipahangi ya rusinin na masalah yang kehadapi. Asaba ang kami matupasan na nabita, makide nabita uli ramade cenga umakku magkasiwel lakuridi tolli hilalay manyamang. Tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw ito lima susay. Supaya din na mabela puluk kidi po. Namo je tuidi makoto. Yan yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiring ang idui rewa tu na capu du ina kin remelo. Eka makiro. Ji pada mati tu kotoli kiringang ya gaga na lengi dale po ngalatala. Na de na to melo masampajang natahasi sangi. Nakali iya pa nasampajang kung kay pasinga na vita. Eka makiro. Jadi idi matomil lawi. Yan tu biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po. Sini na sinetrong ina itamano. Warungin na lawimana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay na modupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay mainga idi meto milawi makiro dijaja ta salapahangnya ditan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe gitu. Itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi magyo ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilawdoh ko nasaba diga gatu yasi na padongangi apa makrebe sa tay takdir de iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kan iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah. Yan tu ampai ko ramalangi si sabbu tau si wani umat na nabita ko ramalangi tu kali talupul ni kada si sabbu tau si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iya angkay asan na tarokyo ko neraka makanya tu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar kita baca mau biasa ya roh de iya jadi ilawi nasaba si sabu tahu tu ipalepak polok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita jadi ya resanya pak doang ya sene takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir iya aja tepat turan no la taqnatu min rahmatillah aja tepat turan no pole pamasin na po Allah Ta'ala na po Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makanya po Allah Ta'ala iya pamaseku yase ini ya caiku coba ina mo masukara po Allah Ta'ala ko idi makada we atakku tapi iya kong kadi mapala toba yase pamasin na po Allah Ta'ala yase ya aja tamangingi malolisu apa ang kami matujit iya sa dosa langgana engka pada may makun ray pura ni kamat na tulang kamu pimatya copak dosa langganan ya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langganan kami matu mako tuh pura ni natobaka makalo nakatanilalo timun na astagfirullah sana ba aja mana nasi maka itu deh ang kami tiasa dosa langganan pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan iya itu yang kena mustas yang kayak hadir ko nang kamana dosa langganata iya maka iya dia ules di salayar kami tuh mako tuh maka dia ya dina dia ulet tahang itimu kukong kagagah itu ang kata mako tuh ang katuto to kung may mabicara din na nawanaway maka dito no tarsinggo tawe pokoknya yang penting pura ni napaw pura bitumato na astagfirullah majani aja rona na pero may nga maka basta kabirullah sisan na baja narunto sinapausi yan na tiasa dosa langgana jadi yang kami matuto iya yan na tunakada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu denah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po ang Allah Ta'ala